Prvo svetsko, a naše industrijsko naselje. Neobično, možda zato što je neolitsko. Ovo naselje čine kuće od pruća i slame. Nedaleko od Prokuplja, u selu Pločnik, kraj arheološkog lokaliteta vinčanske kulture, nalazi se jedan od najznačajnijih praistorijskih lokaliteta u Evropi. Pločnik je mali arheološki park u kojem su pronađeni bakarni predmeti, rude azurit i malahit iz kojih se dobija bakar. Nekada davno, pre više od 5 milenijuma, na ovom prostoru živeo je narod čija se kultura smatrala jednom od najnaprednijih u praistoriji. Hranili su se onim što ulove i upecaju, a kao glavna oruđa koristili su drvo i kamen. Pločnik, središte južno-vinčanske kulture, predstavlja najstariji metalurški, ali i industrijski centar pronađen u svetu. Ako te put nanese u ovaj deo Srbije, obavezno svrati, vredi pogledati. A ako te ovakve priče interesuju, pretplati se na naš kanal, bit će još mnogo toga zanimljivog.